Zaniro goloke mudu gitosa mikei ati ishoki na matamu ni horeragia barathi rego tukinyire bega thinashara na ndagika 5 gukuri mathaa ma East Africa tugacoke gathocia mwanya muno makiria ni tando waku ego tuyukia wego tutua ceceni namba imwe tugacoke gathocia mwanya muno makiria tando waku wera twirorera we bururi twa Kenya jawa bururi na tukuga ni asante sana tando gutuyukia we cannot take it for granted tone tukwina ceceni nyingi mugiko mukirorera no mwatwitua ria gukorwo mugitwirorera ona gututambura ona gutwirorera rira turakorwo tukimumemerekia emwe kwa emwe. Thank you very much na ntoka thino safari ya gwitirithia show hare tuko tugitirithia kwambiriria thaici thinashara ngina cienda bega themo cia utuko mathama East Africa tugacoka gathocia mwanya muno makiria ni tando waku we ukoretwo gitutua ati turi hakuhi nawe tumwiraga ati inywe ni ithu thahabu citu yes inywe ni tutari na inywe tutingihota gukorwo twi haha koguo karibuni sana na tumwiraga woka ugathie kure mwena wa Facebook ukaguthuka kure ugatwandikira netha tukakimenya ati wi hamwe na ithu athi kure mwena wa Facebook ugatukora twitagwo Jong'wa Diaspora TV ate Jong'wa Diaspora TV hau ni gugitwirorera na tugakorwo tukiyukia taranda citu ciothe ona tukorwo tukimurika ngina matura-ini maitu tukamenya uria mawira maregariura tukamenya ati muhuri ucio biashara ya muhuri ucio arahura haria ucio aratuma iratu ri hihi ri mundu ucio ni gathabari kari kwagereire hihi ni onaga faida kana hihi ri ayukagia ate wira ucio ohana atia kana hihi ni etikitie thiini wa wira ucio mundu ta macio ni tukorwo tukimurika muno thiini wa matura maitu o tabarĩra-inĩ ino ya gwĩtithia show na twathi kuri mundu uria aratuma iratu kuri mundu uraruga cabaci twathi kuri mundu uraruga tuchipo twake twathi kuri mundu wina supermarket yake tugathi kuri mundu uria yani mo biashara wothe nigetha tugakorwo tukiyukia iheo citu kana tukiyukia ngina wira witu wa moko maitu twakinya kuri iheo tugathi kuri aria mena comedians tondu meho nigetha makoma entertain ngoro citu ria tuinamite ngoro tugakorwo tukigwa andu tacio makientertain na tukundu kungi no guku kwa Jong'wa Diaspora TV ni njitagwo Kimani wa Ema ogikinjita honorable Kimani wa Ema no njitekaga no ria kwa ni kana muro wa Ema gagicoke gathocia mwanya muno makiria na ndirahopu we wi mwega muno na wi haria wa urakorwo wi hori takinjaririe wi haria hihi ndi winukire ni mathaa ringi ma wira okana kwa kinya 6 ni ukora mundu ni ese birie kana hihi kwi mundu ringi ukirikagia wira wake thaa igiri cia tuku kuri mundu ngi nake wirika wira wa thenya kuringana na different ya mawira maku no gutiro ndu turakorwo tugikuyukia we ona ni tando gututua ceceni namba imwe guthuka kure mwena wa Facebook ukorwo gitwariria thiini wa Jong'wa Diaspora TV ona ugithi kure mwena wa YouTube ni ukorwo gituona ku muno kiria o Jong'wa Diaspora TV gutiri kundu kungi gugikiona show cia mataro tugikunengera nyimbo mwaki mwena wa Facebook ona tugikorwo tugikunengera ngina show nyingi muno makiria agikorwo we no wende gukorwo kimemerekie mwe no ukorwo gitwariria muno makiria kuri namba icio cirathi hau thi na nigetha korwo gituyuke kana ugithi kure mwena wa Facebook uthio comment kure thiini wa page itu egwitwo Jong'wa Diaspora TV ni tugukorwo tugikuona na njira njega muno makiria guku ndugathenge mutambo uyu ndugetekere guthenga ndugetekere gutigwo na thutha thiini wa tabarira mwaki ano gukurira ndukana ndu meciragia no reke ngwire my friend we uranjirorera tandu we mwirori njui no uranjirorera bi haguri ni nyendaga kwira mundu ati riria ukukorwo kwira tabarira ta ici tugicirehe ithu tuta diaspora Jong'wa Diaspora TV ni turauga ni wega ni tondu twendaga kurehe tabarira iri iragukuria we nigetha ona gukamenya ati we muturire waku wa ruciu ni wiyukitio na nikio ithu tuta Jong'wa Diaspora TV turoka haha nigetha tukuyukie nigetha tuyukie kiheo giaku we nigetha tukunengere ngina counselors ala megukumaleka makoria cia mataro na niga hungurucoka matura-ini maitu tukirora matura maregariura wakinya ni politics tundu tukimurika guku no kuri korwo kira ngina politics yes ugithikora mwana wa YouTube ri ni ukorwo ria Kenya irangariura ta rutha isto na musimu wa kirutagwo election because there's a general election tandu guku shikite mwaki muno makiria ni juku na politics ingi kuri mare da ya kuri ura kurathi uguo politician marathi magicokana gitwenda gukorwo tukimumurikira maundu ta macio nigetha nawe muthenya wa kumira niwe ukamenya kirio kamwara guthura kuga ngano na thawani ri ni ugakorwo giciyagure moko imwe gacoke gathocia mwanya muno makiria ni ndirakena ni tando wa gukuona we ni ndirona mundu gwitwo Ambitious Zara kijira kwa mtamoni sana ona mundu gwitwo John Chikego onake eranjira kwa mtamboni akiri kule mwana wa Thika ndirona mundu gwitwo John Mwangi kuma kuria Dallas na do Dallas kule ni outside country from Jawai Toga cia bururi wa Kenya ni gutuciitaga na rugeno ya Gikuyu ndirona magikuo thiini muno makiria makijira mutambo tiugi ni Jong'wa Diaspora TV gagicoke gathocia mwanya athie kule mwana wa Facebook twaririe ku ona ni joy very soon ni tuko
tukihura ngina namba ya thimu nigetha ugakorwo gitwarirwo gatwira atiri uratuthikiriria wiha uratuthikiriria ukana mna gani yeza ugu niguo turathi tuigariurira tuigwe rwimbo rwa mundu gwitu nigwetitio ni mundu gwitu Mwangi wa Canopy ndi kuria Thika Road hare Zimmerman nekonjetetie rwimbo rwa mundu gwitu Kajoni wa Wanjiku na niguko ngiguthakira ndukaigwe ina nganja niguko gikumurikira nyimbo icio nigetha na ngorwo ngikuiga ku hataru ruta nganja koguo ningwenda tengere haria ukinjire ngina haria uratuthikiriria uri ni njui wi andu kuri me mawira-ini kuri me micii-ini we wina chance kana we uranjindorera mune ndakume ona silent listeners ni twirare sometimes ona mugatwandikira nigetha nithu tugakorwo tukiyukiheo ici hamwe. So thank you very much. Njitagwo Kimani wa Emma ugita hono mwana Kimani wa Emma uginjatha kina kuri mwana wa Facebook ndikuo sana tunyitanagira nawe o guku mucii munene mucii witu twendete wa Njung'wa Diaspora TV. Yes, tugena kariko turiko tukintanira hamwe nawe tugena kariko tukakore era tafurira mwaki tumira matura-ini maitu tukimenya kiria kirathi na mbere matura-ini mawira-ini maitu. By the way no kuraga andu ingi by the way mategwitikia ndino gutiri mundu wothe wi hari iguru kana mundu wothe wi kirathi kia iguru mundu ucio ngimumurika wega kana ngimuthikiria history yake he hari agereire koguo tegwithura hari urarutira wira tegwithura kamutura kau uraruga hau tegwithura kamutungo kau uraruga hau he muthenya umwe Ngai agagutiithia muthenya umwe Ngai ari gwikira kiundu o kimwe tu uine ruria ruturagio ni aria rathime tunwa twao muthenya umwe Ngai ari gwikira kiundu nawe urigwo asi no ni ndayagia bebe no ni ndarugaga mitungo no ni ndatumaga iratu ta mundu ngi ana press mundu tukinywa iratu nukoraga ari endagia iratu ni murata wako munajira endagia iratu tha ici ni mwendi wa migunda minene koguo ni kindu ta kiu nikio Ngai endaga akakugereria kiundu-ini kiundu-ini kiu yes ona siroji pina ni kiundu-ini kiu thogothogo-ini icio gukagia na maundu maingi. So thank you nyitanira nanie na ni ndikorwo ngikurehera ngina entertainers hano turuko murika taranda cia ndimurega ni matafari ya gwitirithia ndirehaga indo ithatu tukamurika matura-ini maitu turi murikaga ki hi ni urikorwo kinjira mawira maria matura-ini maitu turira ngina mawira ma andu aria maruta mawira-ini maitu nigetha magakumiriria we na ni turithia tukarora uria yuthi maregariura uria tumia kuri maregariura na tumaru tuingi tuhithikite ithuĩ twita Njung'wa Diaspora TV ni turikoragwo tugikurehereria iguru nigetha maundu mothe makorwo makiri chonjo na kindu gia keri ni turirora taranda citu ni kuri hostagira aini magoka tukama hosti aini acio magoka tukaigirira ndama tugoka tukaigirira the dot tukaigirira haria na nigetha mundu mothe makoragwo makiri chonjo. So thank you very much ndakena ni tandu wa kuwe mwiroreri urakorwo gitwirorera na ni njui ni ngatho cia mwanya ndukana thenge mutambo-ini ikaraga wi haha no gikaraga wi sheba tukehanda ki ngina ni ukinya kundu tukamuramuraga magatheti tukarwa magatheti ura maratwira nigetha gukira wi updated as Njung'wa Diaspora TV turi kumurikagira maria mothe mara happen. So thank you very much. Reke tobe tuigwe rwimbo ruru gwititio rwa Kajoni wa Wanjiku ni mundu witu Mwangi wa Canopy gucokererio haha na ni ngwenda ngina namba itu ya thimu no korwo gitwariria kure mwena wa WhatsApp na ni gukorwo ira hau screen-ini yaku thini wa email itu no rakimiona wi hau ungikorwo wina kindu renda gutwarithia twandikire hau na mundu mothe ni makoma kiri chonjo. Ni njitagwo Honorable Kimani wa Emma ogita Kimani wa Emma ona hau no gikene makiria. Thank you very much. Reke tobe tuigwe rwimbo ruru tugicokereria tucoke kuo thini twende kazi.